आकाशवाणी इम्फाल R.K.Gorani na pau pajari ahanbada maruoiba pau Security Force na Rise aski tongan phamsingda thiba hombagi thabak satabada khusu khulai kyamarum phagatle July thaki kontra matoi suba National Children Science Congress ngasidagi Amukhomba Girls College Thobal da hokre Pradhan Mantri Narendra Modi gi man ki baat ke samga tarit suba tangkak hayeng ayu pung 13 da Akashbani gi thongda sandokani National Gopal Ratna Award isingani kolumda hayeng gwati da yenthok lagani amasung Rajasthan Vidhan Sabha Mikhal da ngasi 7 humudra gi sangda bot thadana ki Imphal East District Police amde Assam Rifles ke apun bakangbu amana Kangpokpi Zilla ge P Kheljang P Thenjol amasung Imphal East Zilla ge Tiger Camp Village ke mafam singda thiba hombagi thabak chathabada nongmai amasung pokhai bayaba masak sing fangle Police ki paun hai Security Force ke kangbu adna P Kheljang amasung P Thenjol kul singda thiba hombagi thabak chathabada khawma da hapna thamlamba masing yamlaba nongmai maromadi bongi masak mathum sing phagat pangamki Pagalaba polam sing adugi manungda US carbine ama SLR ama 9mm pistol ani .22 gi pistol ama hand grenade mari yauri Pagalaba polam sing adu Sagolmang police station da sinakre amaromda Imphal Zilla ge Sagolmang police station ni manung san ba Tiger Camp khulda jingneba yung kontra romda security force ke kangbu nangasi ayuk pung 3 makhai aduwai degi ayuk pun mapan makhai phawba thiba humbi thabak cha thaki amadi yum adu lerma mioi sing wahang pahung tauki Thobal District Police na sungasi Thobal Police Station ni manung sanba wangbal ni mafam singda thibo hombagi thabak cha thakre mipa mipun amade khusukulai na singba polam sing phangbagi paude laite Bishnupur Jilla gi tongje maril haina khangnaba All Kasa Road romda changsil laga leiba Kangpokpi Jilla gi manung sanba Jaujangte khulmayad akan mamongda nomai kapna khre hairi ekhogi Bishnupur Paumi R.K. Manipur sanana police ki pauk paledun hai thodo odungang nungai matung pung ani makhairom tab aduwai da thokibani Nomai kam nabagi thodo da misi mina kaya yoramba yai hairi Civic Action Program ni makhad mai putaruk suba CRP battalion na Kangpokpi Jilla gi laikham pokpi da senggut kiba football ground mga si miyam ko sinakre madu mai putaruk suba CRP battalion ni commandant SS Muhammad Yusuf na sinakibani Imphal da phongwa pause sing paw phongba lepadi gi miyam na thengnei ba khotong sa da adugi damak All Manipur Working Journalists Union Amju amadi Editors Guild of Manipur EGM na nungai tiba phongdorakli rup ani aski apun bachirol na hai miyam da athuba matamda pawse yohona bakana honari Imphal West Imphal East amsung Thobal Jilla da heng ayupung mga din nimidang pung 10 phawa curfew komthokani aduga Bishnupur amsung Kaching Jilla gi oinedi ayupung mga degi nimidang pung 9 phawa curfew komthokani pawgi marak thatna atenba break ama HIV aibasi lambi mari khaktada mioi amadagi mioi amada sandokpa ngami ahanbada HIV positive oirba mama mapa singdagi masa singda ani subada sakhangdaba mioi singa kondom yaudana yumbanbagi mari thamba matamda ahum subada mi amaga yatum syringe waina duna sijanaba mari subada ana layengda e kapa matamda HIV test tawdaba e kapadagi HIV ka sagon ana hingliba miyo singbu tathita oina natraga hanthana yengloidabani imung manungda mahai tampham sangda amadi thabak sufamda karigumba HIV ga loina na hingliba miyo singbu makhoi gi HIV gi status na maram oiraga tathita oina tawduna hanthana yenglamba thoklabadi HIV and AIDS Prevention and Control Act 2017 ni makhada chairak phangmaya HIV AIDS ki maramda hena ko pamaral khangnabagi damakta AIDS toll free number 1097 da call to view Pauzenjariba Manipur State AIDS Control Society. Tabiriba pawasi Akashbani Imphal dagini. Jilla thaki kontra matoi suba National Children Science Congress ngasidagi Amukhomba Girls College Thobal da hokre. Numin ini chathagadaba thoromasi National Council for Science and Technology amasung Manipur Sarkar Science and Technology Vibhag ki makhada Science Research Forum Manipur ni shinbani. Congress ado hadoladuna DM University Vice Chancellor Professor N. Rajmohan hai haujiki matamasta mairoi singna mahitambada hiram amakhakta da honabagi mahuta tongan balam singdasu khangjinaba honagadabani
ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯍꯤꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯍꯩꯊꯣꯏ ꯁꯤꯡꯊꯣꯏꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯨꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯚꯥꯔꯠꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯏꯪ 1948ꯇ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯄꯔ ꯄꯥꯋꯔ ꯅꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤ co-curricular activities mayamsingse classroom gi wangda lebe knowledge mayamsi tangingedawni yamna mafung kaba barkaba citizen mo ge habitar ge hojiki yamna multidisciplinary approach and NEC national education policy 2020 to highlight multidisciplinary approach yamna ABC academic accounts mahaloka yari ko mabai subjects se amma ko tosil BCS amra ya wana ya ne language da ni kangde culture da ni kangde makal makal ki maya almasi anwa ada jamna baba new design in the way again 47 da India is one of the best country with it Congress as the rise as ki tongan bajila sindagi lakpa mahiroi ni phuni thoine saruk yari Thoromaduda Waikhomani Girls College ke Principal Professor S. Manoranjan Sharma amasung Science Teachers Forum Manipur ke President L. Dujendra Susaruya ke Science Congress asda senior amasung junior count mani thong na khaidok to na atho en tana handuna national level da rise ki mo chinana batim sukhan gani rise ke director of Environment and Climate Change na Sindra nomini chukna chatharak pa ani suba Fed West Leaders Meet on Climate Action ngasi forum pa talaiba Directory Conference Hall da loisin kre Thormod da wangang bada raizagi Director of Environment and Climate Change ki Director Dr. Taurangbam Braja Kumar na hai Raiza aski mafam kya da lairib ising horapam oirib ipusing kansi haiba thorang ama paikat na bahonari mahang na hai Director edisina paikat lagba thabak thorom sing da miyam na mateng pangbiyu Loisin bagi thorom da Climate Action in Manipur hai hiram da khana nei na ki Thoromadu da tongan ba climate change activist nupi lusing basing amasung hiram masida akhang ahi amadi media gi miyoi sing cho saru ya ki climate change reporting the fellowship phanglaba pangmi sing su khane ne na bagi thoromama pangthokhi Women Action for Development and International Day for the Elimination of Violence Against Women and Girls thakai palan tharunga mari leinana Manipur gi pangmi sing da Gender Journalist Award ki dama darkhas kauri Award aski hiramdi Manipur hauju tholab hingsa amasung masina nupi amad angang singda piriba sai theng haibasini hiram basta yumpham oiba ngasidagi hauraga mathang thage tara phawi manungda masa na iduna paukse amde electronic media singda phong kiba natraga sandokiba paw ahum ward ki office da piselangna ba khanghalli Amuktang sisinaraga hundokpa plastic amade plastic bottle khomjenbagi matangda plastic bottle bank and poster campaign ngasi none zilagi longmai bazar da hawdokre campaign asi environment and climate change bibhag ki makhada longmai nature club na district administration forest bibhag longmai bazar board amade tajai public higher secondary school longmai khusam naraga sinbani Thoromduga mari leinana sijinadraba plastic na akoibagi phibam amasung haksel da piba saitheng haibeski matang da miyam da bap ta hanbagi thorom amasu pangthokhi Myanmar gi lanjenara tuna kamjong gilagi huimin thana da changchafam lodon laiba refugee singi health care mamanga si pangthokre huimin thana da hauji Myanmar gi lanjelak pa miyoi chahum rom lairi district administration na lanjenara ko miyoi sing asigi biometric fingerprint sing lauri Kunjasing na phongdoro pagi matung ina Myanmar gi lanjenra ko miyoi kaya soro amadi aroyana singba khul singda changjafam loduna lairi kunjasing na su miyoi sing asida chana thangnaba amadi tangai pada polom sing atei polom kaya mateng pangli Sainada angang singda sorhama nungai te bilaina paksana sandorakpadagi World Health Organization section wa thamkraba matungda Manipur dasu laina sandorakpa thingnaba section throng lokhatle Task tara nipani konmari phawbuda laina aski layung thengnarabadi state surveillance unit ta report piraknaba IDSP Manipur state surveillance officer Dr. KSI Roshan singna jila singi CMO singda khangan kre masigi mathakta hokiba chayul aniro masida sainadgi rajastha halakpa miyoi singna tangai fadana IDSP unit Manipur da report tarugadabani hairi Pradhanmantri Narendra Modi ke pungning ki wa man ki baat ki samga tarit chuba tangkak hai ayu pungtara ma thoida akas bani gi thong da sandokani Pradhanmantri na wangang ba hekloi baga madugi Manipur wahan thok sandotuna tahan gani masi numit asi numida pungni pandasu amu hana sandokani
डायलेक्ट लोन मथंगी नुमित संदोकनी नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड लिसिंग कुलुम हयंग गुवाहाटी यंथोकलगनी गुवाहाटी खाना पराद लेबा वेटेरिनरी कॉलेज ग्राउंड हयंग नेशनल मिल्क डे गमि लेना पांगथोक थरम अमदा केंद्र की फिशरीज एनिमल हस्बेंडरी अमसुंग डेयरिंग की मंत्री परसोत्तम रूपालान अवार्ड अदु यंथोकदबनी थरम अदुदा असम की मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा अमदी फिशरीज एनिमल हस्बेंडरी अमसुंग डेयरिंग की राज्य मंत्री डॉक्टर संदीप कुमार सु सरुक यागनी नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड असे लाइवस्टॉक अमसुंग डेयरिंग की लमद लेबाक असे ख्वाइदी वांगब मनानी मना असी लौमी सिंह AI टेक्नीशियन डायरेक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी सिंहबो पुनुंग थगोटपो ओइने पीबनी आकाशवाणी इम्फाल दगी पाउ ताबिरी राजस्थान विधानसभा मिखल ngasi सात हुमद्रा के सांगदा बोट थादनखी चितचनी की मनुंगदा चितचा मफुद्रा मापंगी बोट ngasi थादनखी अयु पुंग 3 के बोट थादनबा हौखिबा दु नुमिदांग वैरं पुंग 3 ता लोइसिनखी राज्य एसके कर्णपुर विधानसभा केंद्र कांग्रेस की मिरेप अमा लेखिदबदगी सीट एसकी मिखल दी यैथोखरबनी राज्य एसके अपुनबा भोटर कोटी 5 लाख कुंतरुंग न बोट थादखी बोट थादब लोइखिबा लोइनेना मिरेप सिंगी मराबक EVM दा साजुम नमदुना लेरे मिखल असी शांति ओइना मसुन नियम सोन पांथोकनबगी दम पोलिंग पर्सनल लाख अनि लिसिंग हुमद्रा मंगा रौना मथौ तौखी मसिगी मथकता सिक्योरिटी पर्सनल लाख अमा लिसिंग अनि रोम नंगाक सेन की अकनबा सेक्शन थरंग लौखतखी तेलंगाना विधानसभा मिखल के बोट खमिग मतम लोइगदब नुमित खस्तंग आसिलपक लोइनेना राष्ट्रीय दल सिंह लुसिंग बसिंगना राज्य सिनबा थुंगना चतुना लैजेबी थादुना बोट खोमली राज्य असिदा विधानसभा केंद्र की सीट 3 थासी कुंथ्रादा बोट थादनगदबनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निमित हुने खोंचता तेलंगाना दा लेदुना भोट खोंगनी खोंगसेट लेसदा महांगना हैदराबाद की मफम क्यादा पांगथोकपा रोड शो सिंगदा सरुक यागनी श्री मोदीना कमरेडी महबूब नगर अमसुंग करीमनगर दा पांगथोकपा मियांगी मिफम दा सुवा nganggani अमित शाह यावना बीजेपी गते लुसिंगबा कयासु भोट कमी थबक असदा सरुक यारी अमरोमदा कांग्रेस के स्टार कैंपेनर ओइबा प्रियंका गांधी अमसुंग राहुल गांधी सु दल सिगी अतै लुसिंगबा सिंग लोइना भोट कमी थबक कन्ना चथरी सिविल एविएशन मंत्रालय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया API अमसुंग असम सरकार न सिंधुना नॉर्थ ईस्ट एविएशन समिट लेसिंग कुलहुमदंगा सि गुवाहाटी दा पांगथोखरे समिट असे पांगथोपगी मरु ओइबा पांदमदी अवनुपो राज्य सिंग मरक्ता अमगा चथो चसिन तौबद हेना खुदोंग चाहनबा अमसुंग लाइथो हनबा होनबनी अमदी लमदम सिंग अस्त उद्योग क्या लेंखतुना हेना चाखोटपा अमदी खुमांग यांगसिनबा पुरकनबनी केंद्र के सेल थुम मंत्री निर्मला सीतारमण हाइरी क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम ने नुपीसिंग हेना मपांगल कंखल हन मंगमगनी तिरुवनंतपुरम दा पांगथोपा क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम ने सरुक यारदुना श्रीमती निर्मला सीतारमण हाई लाइरबे इमुंग सिंग अमदी नुपीसिंग दा मतेंग पांगनबगी नमता केंद्र सरकारना याइफा थौरांग क्या लौखतली अनोबा टेक्नोलॉजी सिंग की खुथांग दा सरकारना पखेपा थौरांग सिंग मेयामदा यहोनबा ngambadagi सेंजा थुमजा मपुंग फाना मुथत पंगमले थरोमदुदा सेल थुम मंत्री असिना SBI की कैश वैन अमदी ATM वैन हौदोखी मसिग लोइनेना केरला ग्रामीण बैंक की बैंकिंग करेस्पोंडेंट मंगादसु माइक्रो ATM सिंग यंथोखी कर्नारा मसुंग इंडियन ओवरसीज बैंक ने स्टेट बैंकिंग कमिटी की लुसिंग मखादा पांगथोखीबा थरोमदुदा श्रीमती सीतारमण राज्य की इंफ्रास्ट्रक्चर सेमगत सागनबा केंद्र सरकारना काइथोकपा लुपा कोटी लिसिंग 3 लोमसु यंथोखी उत्तरकाशी की सिलकियारा तनेल के सिनमिसिंग थोरक यादना लेरिबदु लौथोकनबा लेप्पा लेतना होनरी हाइरी निदेलिदा पाउमिसिंगदा वांगांगबदा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मेंबर लेफ्टिनेंट जनरल साइद अट्टा हसनैन हाई सिनमिसिंग असो एंगाम थोकना लौथोकनबा सरकार की एजेंसी सिंगना लेप्पा लेतना होनरी महाकना हाई खुदोंग चादबा कया मायुंगनबदगी मी कनबगी थबक चाथबदा अपनबा थोखी लेफ्टिनेंट जनरल हाई सिनमिसिंग दमक पाइपलाइन सिजनदुना थकनबा इसिंग ओइ वहाई हिदाक लांथक अमदी अथोंगबा चाक एनसांग सिंग पीरी हौजिक अरोइबदा मरोय पाउ अमुक हना सिक्योरिटी फोर्स ना राज्य असकी तोंगान मफम सिंग थिबो होंबगी थबक चाथबदा खुसु खुलाय क्या मरुम फगतले जिला थाकी 38 सुबा नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस ngasi wai common girls college थौबाल दा हौक्रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के सामने 3 सुबह तांकक हयंग अयु पुंग 13 दा आकाशवाणी की थोंग द संदोकनी नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड लिसिंग ने कुलुम द हयंग गुवाहाटी द यंथोकलगनी अमसुंग राजस्थान विधानसभा मेखल दंगा सि 7 हुमद्रा के सांगदा बोथ थादनखी पाउलोइजरे।